Turang rasenina si ikalengi Tuhan, selamat minggu Advent si pemena isahkan kami, man bandu kerina, si ikut muat bagin ibas kebaktin bas paksa endah. Tuhan si masu-masu kita kerina, gelah tetap kita lid ibas berjuah-juah. Mari kita bengket kubas kebaktin minggunta, ras kita menaken kebaktin minggu endah. Ibas gelar di bata Bapa, ibas gelar anakna Yesus Kristus, ras ibas gelar kesah sibadia, di bata rehendahi, jana ndilokam, kerinana, gelah ikut dat bagin, ibas kemuliaan ras kini ulinna. Amin. Berita karena perbahanan rasura-rasura di bata. Lakin ia tehndu maka kulandu ema rumah pertoton kesah sibadia. Siringan ibas kam dingin iberikan di bata man bandu. Dirindu labo kam empuna. Erpalaskan kata di bata enda. Mari ras kita rende muji Tuhan. Ibas kitab dendenta nomor 300 siwah puluh siwah ayat si pemena. Mari ras-ras kita ngoge pustaka sibadia bagin si pemena. Ibuat ibas kitab Jeremia bindu 33 ayat 10:4 seh kubas ayat 10:6. Isina nina bagenda. Nina Tuhan seh me paksana aku nehken padanku mankala Israel ras Juda. Tupung pagi ku angkat sekala raja si bujur, ibas kesusuren Daud nari. Raja bujur dengan adil, perbahanena belang-belang negeri. Kalak Juda ras Jerusalem, pulahime, jenaring geluh me ia, ibas dame. Kuta pagi gelari kalak, Tuhan kap si engkelini kita. Sejenda me pengogenta, ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca, ibas kegeluhena si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, opelenga sidengkahkan kata di bata, ras kita ertoto.
Isahkan kami bui bujur man bandu o Tuhan. Arkiteken lias atendu, kekelengendu dengan perkuah atendu. Banci ialoken kami, erbagai-bagai pemerendu, siseh kal belinna, guna numpak-numpak kegeluhan kami. Ibas paksa enda Tuhan, kerina kami anak-anak-Ndu, nggo sikap guna dengkehken katandu. Bagepe kemahandu, nggo sikap guna nuri kenca. Kam dage Tuhan si erkuasa, guna ngajari kemahandu, bagepe paangkaken katandu man krina perpulungendu, singgo sikap guna dengkeh kensa. Terpuji kam Tuhan arah kegeluhan kami, sebab Yesus Kristus juru selamat kami, ibas gelarndu kami ertoto, dengan ngatakan bujur. Amin. Senina-senina ras turang si ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Sada Tesalonika bindu telu, ayat siwah seh kubas ayat 10 telu. Sada Tesalonika bindu telu, ayat siwah seh kubas ayat 10 telu. Genduari banci kami ngatakan bujur man di bata, erkiteken keriahan silit ibas kami, ilebe-lebe di batanta erkiteken kam. Suari ras berngi kami ertoto man di bata alu ukur tutus, gelah banci min kami jumpa ras kam. Jenari itambahi kami kai si iperlu kendu, guna kini tekendu. Di bata bapanta ras Tuhanta Yesus, min nikap kendalan man kami, gelah jumpa ras kam. Ertambah-tambahlah min ibahan Tuhan, keleng atendu sekala nangdangi si debanna, bagepe nandangi krina manusia. Maka keleng atendu bali belinna, ras keleng ate kami nangdangi kam. Alu bagai ipegegihi Tuhan meukurndu, janah jadi serta dengan badia mekam, ilebe-lebe di bata bapanta, asum reh pagi Tuhanta Yesus, ras krina jelma si enggo jadi si kerajangenna, sejenda me sehna. Senina ras turang si ikelengi Tuhanta Yesus Kristus, minggu enda mekapken minggu Advent si pemenah. Ibas minggu enda kita ertima nandangi kerehen Tuhan Yesus, sebab kerehen na enda maba keterkelinen man banta. Ita dingkena surga kemuliaan na, reh ia kudoni enda jadi manusia. Guna ngalo-ngalo kita, dengan maba kita, gelah banci kita ngeluh serumahan ras Tuhan di batanta. Jadi ibas minggu Advenenda, kugadage persikapenta. Kai dage si ilakukan kita, gelah na banci tuhu-tuhu si aloken keterkelinen si enggo isikapken di bata man banta skala-skala. Ibas minggu enda iajuk pe kita gelah serta dengan badia ilebe-lebe di bata. Ngasupkin kapndu kita jadi kalak si serta. Ngasupkin kita ngeluh badia. Adi jujur kita, kerinana kita labo serta. Aminna pendube tupung ijadikan di bata serta kal kita kerina. Ijadikan kita suweres tempasna, isempul kena kesah kegeluhan man banta. Iberi kena kengasupan guna rukur, guna mutuskan apai silat-lat, apai si mehuli mandalanenken bas kegeluhan eda. Maka iberikan Tuhan mandat guna empekena-kena tinepana. Sebab adilakin serta manusia labo yang ngasup dahiken dahin Tapi arkiteken manusia erdosa. Merehat kal ia jadi seriras di bata. Makana dalanna manusia ndabuh kubas dosa.
rupa di bata nainggo ceda ibas manusia. Kesah silit iberikan di bata man banta ema, si tetap setia mempersingeti kita, gelah na banci kita geluh serta dingin badia. Kerina pendahin kuasa kesah Tuhan. Sebab labo lit dalan na kita banci serta. Tapi labo ka banci kita ngata kenca kami labo serta. Makana kedungen na si pebelin kal la kita serta makasi usur-usur erbahan dosa. Rekiteken si ema ibas invokasyota ikatakan, lakin ia tekndu maka kulandu merumah pertoton kesasi badia. Siringan ibas kam, dengan iberikan di bataman bandu, dirindu labo kam empuna. Ngajarkan kita kerina, maka na ula si pebelin kita labadia arkiteken dosa. Ula si pebelin kita la serta arkiteken kita ngelubas doni enda. Perlu tetap si ingat makana kegeluhan tak enda ema pemere di bata. Si sekal belinna nggo ipercaya kenaman banta. Maka tanggung jawab kita kerina guna empekena-kena lagu langkah ta. Empekena-kena kegeluhan ta. Lanai kita semal ngelu ibas dosa. Lanai meriah ukur ta rebahan kejahatan. Lanai malam mateta adina kita ngeluh ibas kegelapan. Sebab na adik kita ngeluh ibas dosa, tenang pusuhna, malam matena, meriah ukurna, rekite-kiteken yang geluh ibas kuasa kegelapan ni. Tapi rekiteken pendahin kesasi badia, si negu-negu kegeluhan ta, maka ulamin si ikutkan perukuran ta secara manusia. Sebab adina si ikutkan perukuran ta secara manusia, erlawanan ras kesah si badia. Janah tentu lah kita banci serta dengan badia, adi si ikutkan sura-sura ukur manusia. Bagaimana bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Si enggo iserapkan, si enggo ihususkan, ikatakan pe bangsa pilihan. Tetap dengar yang geluh ibas dosa. Arkite-kiteken kai, kegeluhan na lai pelimbarui kuasa kesah si badia. Maka arkiteken laya setia, termasuk meraja, pemimpin-pemimpin bangsa bagai pe rikut pemimpin-pemimpin agama. Apalagi bangsa Israel sendiri. Erbahan ceda pusuh Tuhan. Lagu langkah bangsa tuhu-tuhu meluat, man kemelankan, la arus ilako kena, ngesuh, keriahanna, arkite-kiteken nina ia tading bas doni enda. Ia ngosriras doni enda, arkiteken si ema, di bata ngukum bangsa itaruh kena ku tanah Babel. Tanah Babel enda ingan Tuhan gunan didik, bangsa enda. Gelah na banci itandaina igejap kena kugakin belinna kelang ati Tuhan man bana. Bagai belinna kelang ati Tuhan man bangsana. Bagai tupung itaruh kena bangsa ku tanah Babel jana itetap kena 70 tahun bangsa ringan ije. Dung na kaini na Tuhan kenca pagi sehpak sana lape idaramindu dalan pula aku pagi mulahi kam. Maka ku berikan man bandu kejuah-juahan, damai, ketenangan, ku berikan kemakmuran, janah ku panteki me kuta kemulihendu, ku alami dosa-dosandu. Lah sekala pe kita ngasup, nasabkan dosa-dosa anta. Krinalit dosa anta, kesalahan ta. Mon-mawon adisi inget dosa ras kesalahan tanda lanai kita tenang. Melala kebiarenta arwate reh. Mungkin pe banci empeturah penakit. Aminna pe dosa kesalahan si ilakukan kita ngencama teksa. Tapi ibas lias dengan perkuah ati Tuhan ikatakan naman banta. Kusasapkan kerina kusalihkan kebiarendu jadi kemalaman ati.
enda mepadan singgo ipadankan Tuhan. Sekali di bata arpadan rasa lalap kal i tepatina padan nae. Sebab engkai nggope kita erdosa di bata tetap ersura-sura gelah serta geluhta. Perayakan geluhta badia. Adi si oge ibas kitab sada Petrus bindu sada ayat 16 benina. Kam arus badia sebab aku pe badia. Maka di bata ngencang ngasuk empebadiakan kita. Janji Tuhan gelabanci kita geluh badia. Iberikan nama raja jadi penebus dosa manusia. Sirehna ibas kesusuran Daud nari. Sebab kerina raja-raja ibabo duni enda. Leket ukurna nandangi duni enda. Semakadungna dabu ia kubas dosa. Kesalahan si ilako kena. Merikan pengaruh man kerina kala si ipin-pinna entah pe rakyat si ipin-pinna. Makana iberikan Tuhan sekala pemimpin. Sila erdosa. Sebab kala sila erdosa ngencang ngasup. Mulahi kita ibas utang dosa tanari. Kai dage sila koken seni naras turang. Sini kelengi Tuhan. Mengaku nge kita kerina kita ngordosa. Mon mawen dosa kala ras kesalahan kala sidah belin. Lang beli dan nge kesalahan ta. Beli dan nge kelepaken ta. Makana kala sing gelu ibas duni enda sing gondabu kubas dosa si juru-jurun. Darami kesalahan kala. Kesalahan nabuni kena. Banci jadi pe lit nge sinalahken bana semaka lanai lit keriahan ukur damai sejahtera ibas pusuhna. Makana kitab Jeremia enda mekap kenubuatan karena padan keselamatan si enggo ijanjikan Tuhan. Ku angkat mesekala raja si bujur ibas kesusuran Daud. Raja si bujur adil perbahanena ibelang-belang negeri. Janah ipulahi me kerina kala silit ibas kepicetan. Janah kuta pagi igelari kuta si engkelini kita. Jadi kuta si engkelini kita mekapkan surga si ipadankan di bata. Jadi adisinen ijain dan nubuatan enda berhubungan res pengharapan mesianis. Pengharapan keselamatan. Pengharapan makana siteh raja si berikan di bata man banta sirehna isurga nari. Jadi raja doni ras raja surga. Ia ngencadalan na banci mabakita geluh ibas keterkelinan. Seni naras turang sini kelengi Tuhan. Sekala pe kita lah serta. Sekala pe kita labo badia. Tapi aminna pe bagai harus ngeperjuangan ta. Kugagalah kita serta. Sebab ndube kesertan nggo iaturkan Tuhan, nggo iberikan na. Dosa kal benar-benana. Adi banci si katakan, kitik kal ngepengaruh dosa indah, tapi ulihna luar biasa. Tapi ulah kamin siakap dosa adi kitik-kitik ngelabo dalih. Nangkosen 100.000, kitik nge. Adi nagalang 100 juta, tah banci data senai ninta. Lalit dosa kitik ras dosa galang. Kerina, kai pebiakna, bas ukur saja pe enggo kita erdosa. Erbahansa kita laban ci serta. Maka nak bicara geluh pe kita siakap badia da kamli ka ngekala. Gelah geluh badia la erdosa. Layang git jadi seriras dunia da lau sia ku gua-gua. Retapa dengan repuasa ya ije. Tapi teruji kini tekan sesekala jelma. Tupung iyang geluh ibas lingkungan kalak jahat. Yang ngasup mempertahankan identitasna selaku kalak Kristen. Tupung kegeluhan kalak meluat. Ibas sekelewetna, ia tetap ngasup jagai kebadian kegeluhanna. Adi si oge ibas kitab Matius bindu 5 ayat 48 nina. Maka kam arus serta bagi bapandu sini surga serta. Maka si pindolah gegeh mantuhan gelah banci kita geluh serta dengan badia. Masih iturikan Paulus ibas kitab
Sada Tesalonika bindu telundai. Ija keteduhan ate Paulus nandangi perpulungan Tesalonika enda itu rikena. Tedah ate na jumpa. Keteduhan na ailit palasna. Gelahku ajari kam dengan ertambah pengangkandu karena kini tekendu. Jadi kala si serta pengukurinan nandangi kegeluhan na bagepe kegeluhan kala. La atena kala si deban ndabuh kubas dosa. Iukum ergiteken dosa. La ia ernah ko tupung kala ndabuh kubas dosa. La ia pepuaskan. Sebab li kala dah kamon mawen nanami kala kini seran pepuaskan ia. Megah hakapnya. Tapi ijenda ikatakan Paulus makana ia tetap ertoto gelah banci lit kesempatan na si maba keriahan jumpa ras perpulungan Tuhan. Maka ipindo kena pe suari ras berngi ibas pertoton naman Tuhan alu tutus ipindo kena gelah banci min ia jumpa ras perpulungan guna nuankan mereken pengajaran kini teken gelah na perpulungan tetap paguh ibas arkini teken sebab ibas doni enda melala kita jumpa perbeben, melala kita jumpa percobaan, maka kita ngasup bertahan, ibas ngalakan berbagai-bagai perbeben, tentuna ibas persadan taras Tuhan ngenca. Tuhan ngenca ngasup mengubah keadaan geluhta. Maka nina Paulus di bata Bapa Tuhan ta Yesus min nikap kendalan man kami gelah banci jumpa ras kami. Jadi ijenda si idah, maka ida ramina dalan. Ibas pertoton, dengan ipindo kena, gelah dibata ardahin, guna ngaturkan surah-surana si makuli, mereken pengajaran, man perpulungan i Tesalonika. Jana i ajuk nape perpulungan gelah namin ertambah-tambah kekelengena, sekala nandangi si debanna. Jadi kalak si serta geluhna, dengan geluh badia ibas dibata keriahan ukurna nehken kekelengan janah rutangka akapna ia tupung erbahan kekelengan man kala adilit kala silarban kekelengan rutang pusuhna gelah namin kala si deban pe terdilo guna dalankan kekelengan lang kekelengan ta iba bodoni enda dakam makatap kalnge enda ngarapkan simulih mabagai lit syaratna tapi nina Paulus keleng ate min palasna keleng ate Kristus sebab di batanta kekelengan kap maka kita pe ipindona guna angkelengi ise sirehna ibas di batanari biakna makapkan angkelengi bagaimana geluh kala si serta dingin badia lebih-lebih di bata langa disi ukuri kel giakap ndum bages-bages. Atan kin akap ndu kita terkelin. Atan kin diakap ndu kita bengket ku surga adi meluat kel ngerusur lagu langkah. Lanai tanggung buena kesalahan si ilakokan kita. Tapi keleng ati Tuhan empegegehi kita. Gelah kita banci serta dingin badia lebih-lebih di bata. Maka asum pagirah Tuhan si pedua kalikan. Atan kita kerina ku surga. Atan kita bengket ku surga kesenangan si isikapkan Tuhan. Lang labo baci cita-cita anta surah-surah anta aku pagi min pengarapan ku surga ninta. Tapi na labo si jagai daging kulan tenda. Sebab lit ngepemahaman daging kula tenda adina kita pagi mate jadi tanah nga. Bicara meluat pelagu langkah ta jadi tanah kange pagi labo dalih. Tuhan perkuah dengan perkelengkap. Babai nanga kita pagi kudalan keterkelinan lah. Labu bagai konsepsi. Amin nape kita daging kulan tak enda laatan pagi ku surga. Sebab daging kula tak enda ermasap-masap. Ingatlah. Maka nakai pesini lakukan kita genduari. Subuh mahuli entahlah mahuli. Kerina si pertanggung jawabkan mandi bata. Sekala pe kita labo ngasup ngeluh serta. Sekala pe kita labo ngasup ngeluh badia sebab di bata ngenca erbanca kita serta di bata ngenca kita erbahan di bata ngenca ngasup erbanca kita badia adina kita ngeluh
Resada ras di bata, rembak ras di bata. Ijayam Tuhan kegeluhenta. Ipekuanak kena kita jadi si kerajaan na. Maka tuhu-tuhu kemalemenate jadi si kerajaan ta. Baginda ikatakan di bas kitab Jeremia. Padang pasir, padang gurun pe kusalihkan jadi tanah si mahumur. Semaka tura ije dukut si merata. Kini cedan atendu kusalihkan jadi keriahan. Kebiarandu kusalihkan jadi kemalemenate. Kini rugindu kusalihkan jadi kemakmuran. Berkelimpahanlah kekurangan. Lalu bagedage ibas minggu advenenda. Senina rasturang si jagailah dirinta. Si jagailah berukurenta. Si jagailah kulanta. Si jagailah gulangkahta pengeranata. Sebab kai pesiban kita genduarie. Ibas paksana pagi. Si pertanggung jawabkan kerina eman di bata. Ebas minggu advenenda. Ersikaplah kita kerina. Nimai kerehen Tuhan ta Yesus Kristus si pedua kalikan. Raja dunia enda nggo meluat lagu langkahna. Maka iberikan di bata Raja isurganari arah kesusuran Daud. Si gelari kita Yesus Kristus juru selamat manusia. Ia mengenca kita-kita. Ia ngenca dalan. Maka banci kita datkan kegeluhan si rasa lalap. Malam mateta, ibas minggu advenenda, ipersingeti kita kerina. Maka adilit kesalahan tangaku kita, jera dengan robah kita. Sebab tupung kita robah, ijai melit kesempatan, kuasa kesah Tuhan, erdahin, mabai, negu-negu kita, ibas dalan kebenaran, si enggo itetap kena. Tuhan si masu-masu kita kerina. Lalit kita sekalak peserta, maka naula si ban rusur dirinta alat ukur menilai kalak si deban gelahna bagi kita kamin kalak si deban kita penggor dosa teman ta penggor dosa kerina kita nggor dosa maka Tuhan ta Yesus Kristus sila erdosa ngencang asup mulahi kita mabai kita gelahna banci geluh badia tupung kita geluh badia kerina si mehuli singgo isikap kendi bata si enggo ipadan kena, si alokan ibas kemalaman ate, si enggo iberikan Tuhan man bantah. Tuhan si masu-masu kita kerinana. Amin. Ras kita ertoto. Pasu-pasulah o Tuhan, kata si enggo idengkehken kami. Gelah katandu empegegehi kami, empengasup kami, ngeluh serta dengan badia. Ngaku kami Tuhan, maka kami enggo erdosa. Tapi lias atendu me erbahanca kami geluh badia dengan serta. Aloken kami Tuhan ras pertoton kami. Pengasup kami dalankan pedahdu. Sebab Yesus Kristus Tuhan ertoto kami mindo perkuah atendu simbelin. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta. Radukan kerina kalak Kristen. Ibas krina ingan ras paksa idoni enda ninta dagi ras-ras. Aku te mandi bata bapa sila ersibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari. Si so keliamen tergelar si Maria. Singenanami kinisran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, peteluariken enggo keke ibas si mati nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata bapa, sila ersibar kuasana, jenari rehme ia pagi, ngeranakan singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, janahlit sada gereja si badia. Persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepak sana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata, kata di bata si jadi palas,
ibas kita ngendeskan persembahan pengatakan bujurta, pujilah gelar Tuhan si mulia, babalah persembahan, jenari ngadaplah manbana, kubas rumah pertotonna, sebab Tuhan encidahkan bana alu kemulianna, erjimpuhlah i adep-adepenna. Senina rasturang sini kelengi Tuhan, ihertanahkan persembahan pengatakan bujur, rende kita muji Tuhan ibas kitab dendenta nomor 343 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. O Tuhan di bata Bapa kami sini surga, pasu-pasundulah persembahan singgo ipersembahkan kami. Tuhan ertoto kami gelah kam si masu-masu kegeluhan ras pendahin kami, sebab labo kami kekurangan adikam singaturkan kegeluhan kami. Pasu-pasundu kegeluhan ngawan ni perpulungendu ijapa pe ia ringan. Ibas erbagai-bagai kecibal geluhna. Tangkas ngeman bandu Tuhan dengan itandaindu ia kerina. Bahan dage Tuhan maka ia pula kelsehan. Ibas ngalakan berbagai-bagai perbeben sila bagi ukurna jadi bas geluhna. Tetaplah ia pengarapan dengan la arwatena, dengan layam biar, sebab Tuhan kap penampatna. Manana anak ndu si ibrendu erbagai-bagai kemalemenate keriah nukur. Bagai pe kesuksesan, Tuhan kam sinampati dengan negu-negu ia. Gela ula ia celus kubas dosa, tapi tetap paguh kini terkena lambewat-bewat. Sebab te kami subuh kesusahan tak kesenangan, banci erbahanca kami sirang, ibas keleng atendu, rekitekan pengukuri kami terjeng duni endangan ca. Tapi bahan dage maka perayakan geluh kami, makapkan geluh ibas persadan ras Tuhan. Ibas paksa enda itotoken kami, kemahandu pendetaran Sinisius, situmorang, bagai pe anak kekelengendu, makapkan riahna jamin ginting. Tuhan kam si masu-masu ia, ibas pinakit sindenden bas daging kulana. Kelah banci pe pulih sempurna kesehatanna. Bagai pe anak-anak ndu, si sakit subuh i rumah bagai pe i rumah sakit. Si erbagai-bagai pinakit sindenden bas daging kulana. Dudurkan tandu si melias guna ngangkatkan pinakitna. Kelah tetap kini tekena pengarapan nape, man Tuhan saja. Keluarga pe tetap sabar ngadep-ngadep sa. Tim medis sing rawat cape ibas perhatian Tuhan. Erpemetah dengan pentar ia guna makeken pemetah si ititip kendu guna nambari kerina pasien silit. Bagi pe anak-anak ndu si terinfeksi positif COVID subuh i rumah bagi pe i rumah sakit. Ibas kuasandu te kami madan pinakitna. Kerina kemahandu pandita pertua diaken ras emeritus,
pengurus kategorial ras pengurus PJJ. Man bandu Tuhan i endesken kami geluhna, kelah ngasup ia tetap ngatakan bujur man Tuhan, dengan dahiken dahinna alu tutus dengan mejingkat. Bagi pe o Bapa ertoto kami man bandu pe. Ketedehan ate ngawani perpulungendu anak-anak singgo dewasa gelahna erjabu, Tuhan si mereken si mehulina. Ketedehan ate jabu-jabu ngawani perpulungendu gunandatken Tuhan sinikap kensa. Anak-anak kami singgo tamat sekolah, tapi kuliah sindarami dahin, ibas praten Tuhan, te kami anak kami pe tetap nambahi pemetehna, gelah banci pendatken pendahin. Jabu-jabu silit perbebenna Tuhan simreken serpang pula. Bagi pesi erceda ate ibas praten Tuhan, banci ia lampas megegeh dengan terapul. O Bapa si mada kuasa, pemimpin bangsa ras negara kami, man bandu iendesken kami. Bagi pe pemimpin-pemimpin gereja di belang-belang dunia, khususna mudramen GBKP, kelasis ras runggun, bagi pe kerina anak-anak du, Tuhan si masu-masusa. Kala alu bagai Bapa, banci tetap kerinang geluh ibas praten Tuhan. Bagai pe kerina anak-anak si kitik dengan lampas belin, si sekolah dengan kuliah tetap patuh, dalankan pedah-pedah Tuhan, mahamat orang tua, bagai pe kemalangan man Tuhan. Totoras pemindon kami o Bapa. Kam dagi Tuhan si ngaturkan kegeluhan kami, si mereken rejeki si cukup man kami. Perpulungan dupe sinahkan persembahan, guna numpak-numpak dahin gerejandu, numpak-numpak kegeluhan serayandu, la ia kekurangan, tapi Tuhan si masu-masu kegeluhan. Endam Bapa pertoton kami ras pengendesan kami, alu kendu kami ras pertoton kami. Sebab reh kami ngendeskan geluh kami man bandu. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, mari ras kita ertoto bagi sini ajari Tuhan ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Bengketlah kam kubas kegeluhendu si tep-tep wari, gelah ngasuk kam ngikutkan pendilo di bata, ngeluh serta dengan badia ilebe-lebena. Maka ngasup kam gunandalankan pedah di bata alukenlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Perkuah ate Tuhan Yesus Kristus, kekelengan di bata, ras kerembaken kesah sibadia, ras kam kerina gelah. Amin. Selamat Minggu Advent man banta kerina Tuhan si masu-masu kita.